Daki spangot ki palpa nong Krishan jong UMLA Barim Baderu Ukertong NPP Narani Core Constituency Martin M Dango kila pendap ya ke office BJP hapo Shillong hakalai pho tarik kalalingkot khnawat penya so no abat kaseng BJP kum ka jing Krishan ya Ukertong jongki uban sami no nakaseng NPP banlai rung no shakaseng BJP hakaju hi kasingi Karkum kajing batay na kanongelam kaseng NPP na Ranicor, kakong pelsi snaitang kalayat ho bakaladan kajing akren ba udango on pinyaso no ba kaseng BJP. Henry yakatarik on sa pentikina, walada ka unit na Ranicor kalas kamban ngap yakasur kipat pa kata babaro kilaminjer ban pinyaso no ba ka BJP. Idawa yaw kandidat jungi baun resign no na parti NPP. Henry Nagajing sisya ngin pandai ro banong ban resign direct matasi inangmut ban ye syong ban ye perkhat swa ye dikelum kenrap laga kang long ban ye pendet ban ye penmundur rai penban nimla ban kalong kebakendet ba mene kemiet abani nimpai perkhat niyo ban pe ye katukan news kabana kaliang jong manure kilapan benar ba Martin M Dango, kandidat jong ke NPP Ranicor, ular resign, but lalit pinasok bat ka BJP. Tinggi ko minong persyan jong i, nakaway kasor ngimdan so nakaway kalat amarwat hagi social media ru kila deban declare. Di henry tentu kanina nagpinong yalam barang ba jong ka NPP party, nagibriyo jong CM, but ki advisor jong CM. Menemen miat, siting miat, bat menemen step, kila fuan cengi, bat kila kerpat, bato ngin ya, syang banyak penghat, banyak pendat, bat ngin ya mak, ladadon kejinguna, nakaliang jungki beliau jong CM di ongba, ngipan map, bat ngini penwandur, biang banyak, krok yau sar Martin Dango banyak biang banyak NPP, henry ngi kumpat ba habang election ya gani garai kadawi galong ba wat langim patmut ban pet seno kihi kila de penbena yang ngi bangi la pet but wat ya ke parti ka bangi ngin lek ru kila de jet lupa ke galong ba lese kumpat ba kat dia yang lum lang ngim sumpai pekan ini yang ning ki bawan ki ditang presiden ki secretary nakaliang jong ki parents body nakaliang jong ki youth nakaliang jong ki women de baru ki polling station hange nadu border bat oplan layak puilang ba kemudian pengilaya syam gumne mentagasi nakawai kasur ni dawajur ya kandidat jungi ba mentagasi hi unhap ai ya ka resignation resign no na ka NPP nang bangiru kapur kabalingkon minyo ba perkhat nang ni syammat kumno bangin pentulun namar kajing dawa jungi pajba kalong makilayo sngaw nginam pensyang klikti danggo bat ngin penyang ya hukum kandidat jungi